Bak dünyanın en iri adamı da bu adam. Düzdür. İki neferdi, bir de Türkiye'de. Ölkemizin en güçlü adamıdır. 4 metre 20 ne kadardır? 220 olmalı. Bak bunu sen Allah bak özü de pulun verip alıp ha bak. Ne aldın bunu? 13 Mart'a koptan aldım. Tavşkanlı 12 Mart. Göster de dur. Kalk. Yani demek istedim ki Böyle adamlar. Tavşkan 12 en, Mart. Azerbaycan en iri adamla belə razmerimiz var. Tavşkan 12 Şimdi Mart. düzdür qaqama yoxdur. İndi bu günlərim başqa yerdən ev alacağıq. Bizdə bu yaşa yoxdur. Amma Gelin yolunuzu gözlüyoruz. Yani ki benim seçimim burada. Siz de gelin. Yolunuzu gözlüyoruz. Bütün mallara indirimler var. Hem sport, hem ayakkabı, hem kışlık kutular, hem madarastalar, hem de ki seruşkalara. Her bir modellere, her bir mallara indirimler var. Bugün gelin yolunuzu gözlüyoruz. buralarda burdakıları 15 manata qoymuşam. İçəridə isə o bahalı dəyərlər civarında 45 manatlıqlar, 40 manatlar hamısını düşürmüşəm 30 manata. Sezon sonu indirimimiz var. Vaxtında gəlmişəm. Vaxtında gəl buyurun sizi gözləyirik. Hamımız gözləyirik inşallah. Sən də danış. Gəlin xoş gəlibsiniz. Buyurun sizi gözləyirik.